Êvar baş temaşevanên hêja. Em di bernamekî nû ya rûpelekî ji dîrokê de ne. Îro sêzdê meha Sibatê ye. Wek ku tê zanîn sêzdê meha Sebatê destpêka serhildana 1925 bû. Sala 1925 rojek wek îro li Pîranê bi provokasyonekî dewletê silah teqiyan, leşkerên Tirk hatin kuştin û serhildanek Kurda a bi nav û deng a 1925 dest pê kir. Bê wext dest pê kir mixabin. Ez di wê baweriyê de me, ez baweriya xwe dibêm. Lê ew ê her du mêvanê min li ser viyanê berfireh bisekinin. Ji wê bonê me bernamekî bi vî rengî me amade kir. Di bernama minî îşev de deh mêvanê min hene. Kek Ziya Avcı, nivîskar û lêkolîner û kek Abdulbarî Han, nivîskar. Hûn her du jî bi xêr hatin, sersera serçavera hatin. Gelê spas hevîjî. Serçava sersera mala te ava. Awe jî ava. Wek ku hûn her du jî dizanin, serhildan di rojek wek îro da dest pê kir. Lê em ê beriya serhildanê çi bûn em ê ji wî dest pê bikin û em ê werin dest pêkê û em nikarin ji xwe di bernamekî da hemû tevî bi hûrgulî bînin ziman. Lê çawa dest pê kir heya dest pêkê em ê bi girîngî li ser wî bisekinin. Piştî dest pêkê bi kurtasî têkçûn em ê bi têkçûnê jî bernamê biqedînin darizandin û êdin ew bernameyek din. Ew di dema darvekirina Şêx Saîd û hevalên wî da mer dikare înca di bernamekî da li ser wê darizandinê û wan îfadeyê wanî mehkemê û lehengiya wan û ê wek Salihbegê Hênî û her wekî din mer dikare înca li serê jî bisekine. Belê em ê hema dest bi bernama xwe bikin. Ez dixwazim hema bi kurtasî bêjim kek Ziya Avcî ji ber ku ji berê da dertê em bêjin bernamê çarpel medyayê hûn wî naz dikin. Kek Abdulbarî Han jî xelkê Vartoyê ye. Ez ne şaş bim belkî Cibirî ye. Ez wisa dizanim. û ji nêz da Cibiriya û malbata Xalid Begê Cibirî û her wekî din ji xwe naz dike û bi dehan belkî bi sedan nizanim çend kes bû an ra pêwendî daniye û li ser serhildana 1925 ji însanan ji ên şahidên wê demê û ên ku încar bavê wan ji wan ra gotine em bêjin. Li wan guhdarî kiriye û not girtiye û wana kiriye pirtûk. Mala wî ava te her bijî kek Abdulbarî bi rastî ev xebatên ji boî dîroka milletê Kurd xebatên pîrozin. Ez wê her diya jî pîroz dikim. Mala te ava. Belê kek Ziya, ez zanim ku di destê te de hin belgeyên Sovyetê hene. Devleta Sovyetê salên 1921 û 22-23 beriya serhildanê. Di wan belgeyan da behsa Kurda tê kirin. Ew konsolên Rûs ê wê demê ê ku li Erzurumê bûne û li Stenbolê bûne û her wekî din raportên ku ji dewleta xwe ra jî şandine têda hene. Di wan raportan da ez dixwazim yan jî di wan pêvendiya da di wan ewkê ku wan nivîsiye ew raporên ku wan nivîsiye di wan da bi çi awayî behsa Kurda dikin. Wek mînak wexta behsa rêxistina azadî dikin çi navî bikar tînin
û Kurda bi çi awayî bi nav dikin, nêzîkatiya wan ji bo Kurda çi ye? Kurda wek milletekî mezlûm dibînin ya bi awakî din dibînin? Ez dixwazim ku di wî warî da tu behsa wan belgeya bikî û tu çîroka belgeya jî ji me re bêjî. Te wan belgeya bi çi awayî ketine destê te, ez dixwazim ku tu li serê bisekî. Kerem te. gelek spas gelek herîfî spas ji bo çarpel medyayê jî ku imkanekî wiha da me em ew belge dokûmentên destê me da bi bûnerên hêjayê çarpel medyayê bidin naskirin û hêvîdarim jî ku kesên ku lêkolîn wî warê da dikin û dîroknivîsê me, dîroknasê me faydeke mezin civan bibînin. Ez qet şika min dû da tune. Lêberiya ez derbasê pirsa te bim, ez dixwazim yek du tişta bêjim. Yek ew e ku biraderekî me gerek hêja Kamil Sümbül çû rehmetê, ez ji malbata wê re biriya çarpel medyaya ji malbata wê re sersaxiyê dixwazim. Rastî insanekî hêja bû. Em nikarin pêşiyan birinê bigirin. Belê bira cîwî bi heşt bi ez êdin bi hurmet bi rêz hemû şehîdên serhildana 1925 bi münasebeta neh saliya wê û hurmet bi rêz bibîrtînim li vir û ew di her wextê dilê gelê Kurd da bijîn û heyayê. Belê em gelek Kurd behsa wan belgeyan bikin ji ber ku wextê me em bêjin ew e tehdît kiriye. Sê kitêbên li ser belgeyên ku li Sovyetê yan jî Rusya çarîtî hatine kirin û ji arşîvê wan ên wezaretên derve hatine çînîn, ew di destê min de heye. Ev belgehan ji aliyê kesekî hêja ji Başûrê Kurdistanê navî Efrasyab Hewramî mixabin di temenekî gelek piçûk da 3 sal berê niha çû rehmetê. Ez li vir bi hurmet wî bibîrtînim û xebata ku wî li ser wan arşîvan kiriye tu wextê nayê ji bîrkirin. Xebateke gelek hêja ye. Wextê ku bê weşandin tê herkes bibînin. Xebata wî a yekem min 2003 da wek kitêb derêxist. Ew li ser 1947 û heya 1958 çûna Seydayê Mele Mustafayê Barzanî li Sovyetê û jiyana wanê li wir peywendî xebata wî yani em dirêj nakin. Yek ew e ew bi münasebeta sedsaliya hatina dilê a rehmetî Seydayê Mele Mustafa Barzanî derket. Heya niha du çapî li Tirkiye hatine kirin. Çapa sîyan jî dirê daye tê çêbî û Iraqeke gelek mezin dît. Du kitêbê din heya niha nehatine weşandin lê amade ne ji çapêra amade ne em bicin redakta wan hatine kirin heta mîzanpa jî hatine kirin. Ez bawerim heya du mehêdin tê derkevin ji bo em bêjin ji bo ew ê ez li behsa wan dikim. Yani kesê ku di vî warê da xebat dikin dîroknasê me ji bo ku bizanin ez ji bo wî dibêjim. Yek jî di arşîvên Rusyayê de Mele Mustafa Barzanî me behsa wî kir divê Rojhilatê Kurdistanê di serdema şerê cîhanê yê duyem da. Yani ji 1941 heya 1946 Komara Kurdistanê a Mihabatê wextê ku dewletên hevpeyman Îranê îşgal kirin, qismeke mezin û bêjin Kurdistana Rojhilat kete bin destê Sovyetê, ew belgî wî çaxêne. Yani ew konsolosên Rusyayê li wir nameyê şandine, raporê şandine, em bêjin Wezîrê Derveyê Rusyayê Molotov ji wan re çi dîrektî dane, ew li ser wan in. Kitêbekî gelek hêja ye. Gelek hêja ye. Yani perspektîfeke gelek baş ji me re xeber çavan ew rapor ka şêla Sovyetê li hemberê Kurdan çi bûye, li hemberê meseleya Kurd çi bûye
pır tişteki hecaj bu likulileran. Asisyan aku emi işev bi münasebeta nutne saliya bir seri hildana ku binavi Şeyh Said'e Nemert'e bilav kirin ve 1925 kısmek yani ama bir nivi zedetir kitap liseruye edici sala 1914 ve haya 1917 yani şuraşa Oktobri yani devra çarkı Rusçanda yani kitap liser 1914 haya 1924 و علاقه کردان و به روسیه را به سوویت را و او راپورین کو قنصلوسی وان پیشکشی وزارت در و خواکرنه و برسوا وزارت در و جوارا yani hem dema çaritiye و hem dema Sovyet da pır dokümanten heyecana gelek tiştin heyecat edahane yani avukat işte hani bizim burası bunu ne kadar yani paslevan. Tekziya emedi peş dalı servan dokümenta tabi bernama çekin. Beli emi çekin eğer böyle emtini bir kasep sakinin yani em vahse bahsa belgean dikin o belgene ku konsolosya Rusya'yı evi şahı İstanbul'e Erzurum'e Urmiye و جهدن بطبيعتها بحرسي قنصلوسيهان التفكيسي أو رابورين لسر حركات كردي لسر عمادتي حركات كردي 1925 و رابور شاندنا وعلاقة كردان بوارا علاقة أمبيجن خالد بگی علاقة يوسف زيا بگی علاقة كمال فوزي بگی و رونشتری وان بهورا جوینی وان بهورا ev belge liserwine işte pır hecat edane و بحثا gelek endamın evcid ki endamın rexistina serxabuni ya Kurdistan ez fa azadi nabecim nabi şu eva yani teşkilatla istiklal Kurdistan istiklal ne bir mana azadi istiklal rast mana serxabuni ay belüci hayana ku en bejin rexistina azadi ku binafskin gura qanaatame gelek ev be guartın yani rexistina serxabuna Kurdistan'a hani bu Kurdiya iru vakti ku en bejin rexistina serxabuna Kurdistan'a an komite serxabuna Kurdistan beli yani komite rexistin yani brüyletkara kendi teşkilata yani teşkilata istiklal Kurdistan'a beli en ben pırsava ev pırs beguman ewa yani pırsaka gelek derece ez naxwazim kemenav detayan ew xalên gelek giringin xalê gelek mühimin ez ê tinê em bêjin wek em bêjin serrêz yani wek serrêz behsa wa bikim piştî ku teşkilata istiklalê tê dayîn û heya ku Xalid Bek û Ziya Bek tên girtin ew raporên ku wan konsolosluğan ji merkeza xwe ra ji wezareta derve ra şandine û divan ewan de hene yani din nîşan ka em bêjin elaqê Kurdan çi bûne elaqê herî ew di rêya konsolosxaneya İstanbulê û bi vasıtaya Ziya Bekir'a hatına kirin. Edin Erzurum'u konsolosluğa vanıyla Erzurum'u bir ya Halid Bekir'a hatına kirin. Halid Bek şu her timi işte ku embejin tayin evdi be tayini yani Erzurum'u kudet vazifeydi ki her timi alakalı bir rahabiye de bir konsolosluğa Veca ev belgeyi deseme de emri zanım ka bu konsolosluğu ra alakalı pevedi çibine ju Kurdistan arşiva Rusan yani Sovyet ihatiye vergitin tini em pevendi Halid Begi be konsolosu Erzurum'e yetti fisiratçine bir ya van belgeyan van arşivihan bu avaki gerek zaran bu avdikin yani dibinin
وحتى ام تقارن بين پیوندی خالص بگی گرم بونه yani ام بیجن وقتی کو زیابک تی 1920 da ام بیجن تی اوی تی تفریسی جور تی اوی تی Erzurum'u yani Halid Bek ji konsolosluğu avdübe dibe ku ev kesi han endameki mehecaya u sanaki gerek kadr birinde u mebuse bütisiye meclisa Türkiye'de u seruki komiteya me yani registra me İstanbul'e mesela ev jinüye hatta ha gerek kes dugutun ku seruki yani bir komite yani registra İstanbul'u Şeyh Abdülkadir ve Ustad Hazani Divan belgeyanda en babaki eşkeret bilin ku seruki komiteya İstanbul'e Yusuf Ziyabek bu ya o yek damezlerin eveci bekman yani piştat tabi piştat kemen aveli yek en bejin şahsiyeteki her beş komiteye beca em ez bejim devir ev bikin bra kek jip çek yok ke beca em bahsa evedim bikin bahsa peyvendiyan ez ne kemen ne ketmen avdatayan yani em bejin konsolosi Ormi, Çiçue, Çavan peyvendi danine و خصوص امبیجن İstanbul Erzurum mekorti çen gotun ser gotun yani peyvendi Kurdan bi Sovyet era her tim hebune eca şeyla yan embijin hervesta Sovyet ilhambere Kurdan çıbuya ev mesela kedine eğer ku em bidu gotun ajibejin peyvendi her vakit ser esası menfaatiye em gerek bir baş bizanın tü kadara xwe bi xwe tayin kirin tü mav tü insaniyet tü niza bindesi ez bu sat fikirim yani kes dosta kesinine ez dosta kesiyetini eğer tişteki mirov tülebe menfaata devletan têda tülebe kes evi mirûnake yani belki mirov vakti hevdîtinê da em bêjin du gotinên xweş sabike nizanim çi bike belki hatta sempatiya konsoloslan jî bi em bêjin hareketê Kurdî ra hebe û heye em bajwan belgan dibînin ku lê mesele ka wezîrê derve Rusyayê jî yê Sovyetê jî wextê ji konsolosloyê xwe ra name dişînin yani yan jî em bêjin direktîv yan em bêjin genelge yani ku tê çawa hareket bikin em duan da dibînin ku û her tiş li ser esasî menfaateye wextê ku menfaata wan di Kurdan da hebe wextê muhtacê Kurdan bûne em bêjin ew kirine yani hinek tişt kabul kirine lê piştî wî Kurdan ji wî kirine muxabin wisa yani û gerek em bî bizanin li gora wî ev jî nayê manê ku mirov ji bo ku borî da bi wî awayê şîr bi wî awayê helbest wergirtine îro mirov dijî minatiya wan bike lê gerek mirov bizane ew kesê ku bi siyasetê mecûl dibin ew kesê ku em bêjin elaqeyên li ewan mecûl dibin wextê ku wan nezanin mixabin em dikarin îro jî ku anha şertê Kurdistanê ku têda ne her çar perçeyan ew e yani gelek girîng gep tiştê wan ji bo me vê ca mesela evet te pirskir elaqê Sovyetê yan Rûslan bi evê ra bi çar perçeyên Kurdistanê ra Kurdistana em di beşa didiya da wan xeber dikin selam çekirin belê ez bibûm û bira kek Abdulbarî jî ew kek baş em gelek spas kek ziya berê kek Abdulbarî hema em dest pê bikin kek ziya behsa di belgeyên Rûsa da behsa Halid Beg û Sivziya jî navê wan jî derbas biye wek biye ama em ê ji wan re dest pê bikin Halid Begê Cibrî kî ye yan jî Cibrî kî ne ez zanim ku ji wan re dibên mala swar çima mala swar sebebî wî çi ye swariyê hespa bûne çi bûne em dixwazin tu li ser wî jî hinkî bisekinî dîsa Halid Beg rêxistinê çawa ava kir yanî çi kir bi kê ra bi kîjan serok eşîran ra pêwendî danî bi kîjan şêxan ra danî hema bi Kurtî dîsa
پەیوەندیان خالد بەگو و مستەفا کەمال بەریا کۆنگرەیە ئەوکێ سێوازێ و پشتی کۆنگرەیە چ بوون و دیسا çawa û sir ziya beg kiye û bi çawayê hat desteserkirin û Xalid Beg jî bi çawayê hat desteserkirin û hat birin Bedlîsê bi Kurtayî hema wê rêwîtiya wî jî tu bînî ziman ji kerema xwe di heyamê 15 deqada. Kerem Keko. Şevbas Keko, Cenab-ı Terra, Şikek Ziya Beyra, Şikek Ozan ra, ji çarper medyayê ra serkeftin dixwazim, selam û hurmetê xwe ji we ra û ji godervana ra dişînim. Keko cibri konfederasyona ki aşiretler topluluğu emjê ra dibêjin aşiretê ku di welatê me da hebûne Moxilî bûne işte Ezîdî bûne Elîkî bûne qismekî Swêdî bûne Dimilî bûne yani Bilikî bûne ya aşiret konfederasyona aşiretayê topluluğa aşiret ew Elîkiye ku tu dibêjî ew o Elîkiye alê bişêriyê aynı birayê hebin Birayê hebin belî hebin zaten hinekî Elîkiyê me bişêriyê ji vê dera çûne ji goma gorgo çûne eqrebayê hebin li hev dij dibin xwedî pêje jî ez jî wan nas dikim ez berê selam û hurmetê xwe ji we re dişînim di salvegerekî gelekî xeter da em vî bername hanê çê dikin ji vir salekî berê li welatê me li 11 wilayeta êpêje erdhejekî mezin çêbû bi hezara însanê me ketin binê erdê bi hezara hemwelatiyê me koçber bûn xaniyê wan hatin hilkişandinê Xwedê Teala ê mirin rehma xwe lêke ê saxmane jî Xwedê Teala selametiya xêrê bide wan û jiyanekî bi huzûr û bi başî ji wan re dixwazim û selam û hurmetê xwe ji we re dişînim. Mala Xalid Begê ji aslen ji dêrika çiyayê me zî hatine vê dera pirî Osmanliya wana sirgûn kiriye şandiye vê dera malekî bi hespa süreklî kar kirine ji wî qasê jê re gotine mala swar yani li ser jiyana Xalid Begê rehmetî pir zêde tiş hatine qisedanê hemen herkes dizane Xalid Begê rehmetî 1882 da ji dayîk bûye dûra nod û dudiya da 1892 da hatiye li İstanbolê xwendiye li Îstanbolê ew qabataş eşîret mektebî xilas kiriye dûra çûye akademiya leşkeriyê jî xilas kiriye di 1902 da jî ji vî leşkeriya hanê di vî mekteba halê da mezûn bûye û yaver teğmen olarak jî hatiye wazîfedarkirinê tiştê herî pir giring ew e ku gava eşîreta cibra alaya wana tê damezirandinê Xalid Beg bi hilbijartina eşîreta serok eşîretê wî çaxê beg û şêxa hatiye damezirandin hatiye hilbijartin û bûye serok eşîreta cibra yani demokratik tevgeriyane. Belê yani gavakî Müşir Zekî Paşa endamê xwe du şandiye Erzurumê ji wê derê hatine işte Xinûsê çûne Qereyaziyê çûne aliyê Patmosê wan dera dûra hatine vê dera Vartoyê jî du hev endam hebûne ew jî ew ê yek jî pismamê Xalid Begê bûye ama duruma wana êpêje xweş bûye yani dewlemend bûne
نه دولمندی نه بهارمندی یا انسان gerek مراهبه demek ki baharya seruk aşira به مالباتا مرو چقدر نوا مالبات دا انسان خواندوان پر بنجی به یکی هیه و حتی به دودا هیه وی ده قایل وی بده پیشی آخواه سرگ و عشیرت وارتوی جی گوتنه ام خالد بگی دادن پیشی آخواه هاتنه لدره کی طور بونه کرمانجی me tabi Kürdi mevi şağı ne zanı bu ne hel bijartın çiye bu Kürtasi jira gotine ya huni herren endab kijan aliye per be evi be seruk aşir bu avay çune o Halit Bek kirine seruk aşir xwe Halit Bek tişte heri giring evi ku gava biye seruk aşir به عشیرت خواه کردارا جبرارا دبنی ماهیت اردیا عثمانلیا را دچه سوریه و دچه یمنی گاوا کی دچه ویدری اما لمن بیچه لعالیه روج آوای وی بجید بن لویدری قسمه کی آلای دهیله برای وی محمد امین به طبع işte چقاس بیای وی هبونه ایکو sanatکار بونه گمید زانه بونه چی کرنه اما گلک ملک چی کرنه فلان وی چاقه گلک چی کرنه دسر آبا فراتی را درباس روجاوا روجهلاتی کرنه یعنی جباته درباس دوی وی بله یعنی روجاوا درباس روجهلاتی کرنه ور قدر ساله کی لویدری او ریخستنه کی وان ماه فقط خالد بک به طب گرانیا عشیرتی چوی عالیه حلب حمص و حمای mesela ava Beria Halit Bey'i gönüllü birlikler çüne vandera ava klama muşeteydi beni işte burası muştur falan ev duvi çağı da maya ama de eva de وقت خالد بگی داجیر رسول رحمتی دبیجه جه حمص حتانی حمای جه موسولی حتانی بغدای از چبکم بیت خوام منای فلان او کرام ملامی وره ای پیجه لسر وان میرانیا وان خباتا وان او وان کرنه دورا 1960 و گریان ولاد پر بزور و زحمتی کی عشیرت عرب و انگلیز و فرانسیز تکلیه هف کرنه işbirliği چه کرنه ارزاق نگیشتیه hem اردیه هم جی آلایا جبرا herkes Halit Bey'i گوتیه خواه بپاریزنو و خواه به زایته کی هندک برکی هم باویجن ولات بوی آوای هاتنه حتی دیسا دیرگا چیای مازی اوی جویداری بچوانا ایرانی فقط وی چاقه جون ترکler دکبن devri ور حاصل خالد بیگ عبدالحمید جسر تختی آوتنه عشیرت چیتنه پلخاندنه حتی 1911 دویداری وی چاقه تزه احتیاجیا devlet Osmani به کردا چید به هینا تزه دیسا او کرد سرگون کرنه مثلا یکی مینا جندیه در بو یکی مینا سایی اوی خویتی حجی موسا بیگ شاندن مدینه پیکو اوان جویداری بینوورن بریا وقتا وی چاقا 1908 دا سرگون کرن 1911 دا اقربای وانا گازید کن دبیشن که هم دا آلیه روسا دا هم جه آلیه بالقان دا حرف چید به احتیاجی وان که زیاد چه واگو احتیاجی دولت کرده چید به وی چاقا دیسا خود دسپیرین وانا وان عشیرتی که گرتنه سرگون کرن وانا تینن تنه پیکو دولت کرد عالیه وان بکن نه امورن سر 1917 معلومه و ده 1916 دا سپکای پیکو روسی و انگلیز و فرانسیس کردستان پرچه کرنه 1917 دا روس جولات ما بولشویک گاوا کی تیدا احتلال چیبیه کشیانه ولات ما والا ماه
دو سالا ولات ما والا بیه خالد بگیر رحمتی وی چاقه با آلا یا خدا 1918 لپالوی بیه جه پالوی درباس الازغه دبه جه الازغه ده سال 1980 درباس اوواجی که دبه لوی داری وظیفه دار دبه به ای پیشه به تکلیوی و علویا و کردای باش گرد به هر چی دبن دولت وان تکلیا هنه که جخورا خطر دبینه ده پاییزا 1918 دشیده وارتوی خالد بگابت وارتوی پرتشته کی بالکشه تهوه آیلا خواه خالد بگ بخواه سونی بیه وارتو پرافتکن نیوی علوی نه نیوی جی سونی نه خالد بگ به طبع عشیرت خواه دناو علویا داد بجیدگره سروک عشیر آفدلا اسماعیل سید خان خالد بگ تروی داره برای خواه احمد بگ به طبع داماریا خواه قدرت خانه به دشینه کوه که اوجی شادینه آب خواه اسماعیل آغاجی دشینه ساچه اوجی کلاوسینه و بین باشی قاسم زابیویه پسمامیویه ویجی دشینه کیچا قراج مزرا قراج دناب مالا علی آقا دا لولا دوی داره دا بجید کن بوی آوای دبن میوانی علوی جه پیجه حرمت و سیانت جوان را دکن داوی دا جمالا فر خلیل آقا هیه او خلیل آقا دورا لید خینه محمد شریف فرات دکوژه محمد شریف فرات برار زیوی بیه او خلیل ده سال 1919 دا وان تیکلی خالد بگی هنه کی جخورا خطر دبینه هجوم سر قالچق کوه کی مالا جیک و مالا سویر دیدا بجی بونه به طب 300 ساری اسماعیل سید خان به طب حسین آقای قراج مالا علی آقا به طب شاه حسین سید علویای هری میزن دکون آره ای پیجه ور حاصل خلود سکناندنه اما لکوه که 6 مریا دکوژه و درباست به تره حالت بگ زرار نابینه حالت بگ میزد که کوی اوی زراره که میزن چه به تا اینا خود خوازه ارزورمه چه ارزورمه گابت چه ارزورمه لارزورمه حالت بگ aslında پر زیده تیکلیاوی به دولت عثمانیا راهبیه به سلطنت راهبیه به خلافت راهبیه و قومتان وان هری مزن بویه دوی bölge da از اینا دکم کو چونکی دناوا اردیه دا ناب خالد بگیر رحمتی دبین روسlara kök söktüren evi ku kok be Rus'a dane derxistine ev komutana naviviyet ve Ruslara kök söktüren komutan ev lekaba uye le Erzurum'e becid be gabal Erzurum'e becid be Mustafa Kemal cid tişteki balkeş ev cici İstanbul'e dert kebeti Erzurum'e Aliye Samsun'e jüvederetti Amasya'yı Sivas'ı Luvandera hıneki becid be karşıya Mustafa Kemal saltanat hıneki مزیت کنترل آوان در کتیه suikast açıydı ki kanala aşireti Sivas'ı Elazığ'ı vali Galip vali Elazığ و به هنکی ریخستن عشیرت ملتی را فلان و حاصل اونابن مصطفی کمال خلاص بده ارزورم دسته تموز دا لارزورم پیشیاوی ترن پیشیاوی ترن işte tabi دوی آره دا سلطنت قایل ننکو yani
ملت پر زیده به بحث آراوان و مصطفی کمال جی تنیه دبی مصطفی کمال جبونا کو دولت آمه بنی او در بخینه ور دانه لانسه کرنه حال بکی مصطفی کمال و انگلیس به هفرا آنلاش میش بونه دولت عثمانی اوی جه هفدا بخینن او دشوناوی دا دولت اکی تیزه چه بکن او دولت جی ما فکر کرده قنینه هولی یعنی بوی آوای دوی چاقه دا و پیلان و پروژه وانا هاتیه او کرنه اما خالد بگه رحمتی هینا بهاریا خواه ای پیجه به عثمانیا و به ترکا آنیه گوتیه بلکی ام بچه آوای لجیم هفت کارم بسکنن فران ور حاصل مصطفی کمال تیوی داری تیکلی و خالد بگه خوش درباس نابن هم مصطفی کمال که او بیلگی و بلگی که زیا دبیجه هنه بوام بیلگی و بلگا او آگاهداری جه انگلیز و جه روسا گرتیه بوی حرکت که گایت نورمال قسان که پاقام خواب کسی ناخینه کسی به 5 قرشی خواسته ناکتی خونگ را خواه اردرمی چید که او قای گازی خالد بگیر رحمتی جینا که گازی هنه که عشیرت کردا و سرو که وانا دکه خالد بگ نابه دا آره و خالد بگی دا دورا هنه کی او چید بن د نوخارن کی دا گازی خالد بگید کن دبن ترن سوبای کیوان نابوین ها نای بیرامن خالد بگید راد بیشه جاکو ما 15 دقیقه خود تمام کرد از دخوازم ته هنه کی جی باسا آبا کرنا ریخستنه او دست سرکرنا خالد یکی دلال ایجا خالد بگ میزد که مصطفی کمال قب پاقام خواه نخست دبیجه ولی ایشی میوانا به هفنا که به از ریخستنه که تیزه آوا بکم دیان دوی قنغری را اموی بکی دزانن وی چاقه سلیمان مارونه جه تکمان جه گنده علی قوجه تجارت که گلک میزن بر روسا را کریه هم لسر ترابزون به تیکلیا و استانبول راهبیه هم بی لسر ناهچیوانه به اورسا راهبیه خالد بگ محتملا 1919 و سری 20 دا ریخستنا خواه چوا دبیجن استقلال کمیته داده آوا کرنه بلگی خواه داده روسا دبیجه ام قایلن ام جی جپردارا هنکی حق و حقوقا بخوازن اما که دا آجاندا و دا جبونا کردا چه هیه او جواب ناده ای پیجه وقت جواب ناده خالد بک سلیمان مارون دشینه جیم کنسولوس دبیجه هلا جه کنسولوس را ببیجه من آقاسا بلگه و بیلگی داوی که وانا در حق کردا چه düşünmüştü ben Süleyman Maruni tere به کنسولوس ارزورم رای روسا را قصد که کنسولوس روسا دبیجه بهاریا می روسا به کردا تونه ای بهاریا وان چه واهه به 600 سالی ج لسر حساب عثمانیا نیشتیه روس ج حدود خود در کبن ورن هرن بحر گرم ام کرد پیش یوان بونه گلم عثمانیا به روسا را شهر نگیده مموان را شهر کریه یا بهاریا وان به مرا تونه بیه بلگی میجی قرد کنسولوز نشاندیه گابا سلیمان مارون دبیره قصد که هینا تازه دبیشه ولی او بلگی که خالد بگی دائما از ایوانا بشینم جه کنسولوس جه دولت آخرا دشینه دبیشه کرد چاوی وانلیه او جی آزادیا خواه بخوازن و وان بلگا جمعه را پیشکش کرنه که دولت شد بیجه اما بلگانا به
تیکلیا سلیمان مارونه و قنصلوس روس کو خالد بگی شاندیه جمعی بوی آوای دزانن وی چاقی خالد بگی دست به دامزراندنا استقلال کمیته استقلال کریه اموی ورد زانن خالد بگ انسان کی پر زیده به تکلیه میهم که کرد ببره ببی آوای نزانم تا قایلیت که داری دا از ببرم هم ببرم خالد بگ چه واحد دسته سر کردن از خوازم نکی بحثایی که دلال خالد بگ ده سال 1924 دا لارزورمی پاییزا ارزورمی مصطفی کمال تی ارزورمی zaten ده 19 دا مصطفی کمال توی آنقره حتی 24 قناهاتی ارزورمی تیکلیه وانتونه بونه ارتحجه ارزورمی چید به مصطفی کمال تی او خالد بگی هبو دود بینن نیت خالد بگی به استخبارات به هنکی انسانا دبینه دبیجه ولی خالد بگ اوی هر حالده کردستان کی سر بخواه دخوازه و بوی آوای حرکت که مصطفی کمال به خالد بگی را قصد که او خالد بگی چه قصد کن چر دکن به چه آوای دکن او خالد بگتی میوان خواه را دبیجه او میوان وی که راقیب وی بیه 1902 دیادا بونا دامزراندنی او پسمامی وی جوی را دبی ولد تیکلیه می و مصطفی کمال قخوش نیچونه دبی اترس مصطفی کمال ویز دبست آهان بسر کردادا بگره کرد امی پریشان بگه مکتوبا داده وی دشینه قاصدا دشینه آلیه ملازگری آلیه برانلخی آلیه اوی 4 5 مکتوبا جی داده یکی ترخه بازاری تینتی دا آلی داده محجین آقا داده سعدیت الحد داده اجتمالا خطو داده شیخ عبلای ملکا داده سعید آقای گینجی جوان را تشینه دبیجه ولی آرامه و مصطفى آهابیه از قایلم هون زیده تبدیل را خواه ببینن مصطفى از بهارم که بلکی ویز دوستانه بسر میدان نگره حتی بهاری اوی بسر میدا بگره گاوا کی وان مکتوبانا وان قاصدانا تینی ولاد 400 سال عشیرت ترن خالد بگیج اوی در بخینن ایدی تهلیکه دبینن دبی ولی خالد بگ د تنگاسی ده ترن جام خالد بگید بی انتشارات در خینن بگرن بهرن خالد د آراوان و خالد بگید ای بجه قصدان چیت به تید بین نزانم اشته گوتیه برا دار پل بگرن و نگه حسبان نزانم عرض بگیره و فلان و بیوان دوی دلیده عشیرت دبیشن جیراد بین دبیر خالد بگ دبی گاوات دیو روسا والهف دخست خودی جی رازی ما نگه حسبا عرض کرده بود زوستان بود دورا تپیچا بود ده چمی زورو دا دشتا پاسینه دا چلی اربعین دا و شرد کرد قی یعنی دولتا ترکا دهیله کو نگه حسبی تا عرض بگیرن حتی بهاری وره امدر کبن هرن ذاتن حرکتی کو به گل خواه را نچونه به سر خواه حرکت کرنه او حرکت آنها پلشینه گاوا که پیرا ناچن عشیرت گلید خن ترن دورا کرم قول آغاسی جیرا مکتوبت هیچینه کرم قول آغاسی ویچاقی فیرار بویه دبیش خالد بک عشیرت هاتن 400 سوار دو نچوی از قاسی که دزانم دو اردورم داده تهلیکی دای ورش اردورم در که به ایجی تیم داخل استکم خالد بک جوابا ویجی داد بیشه نا بهاری بسکنن ام حتی بهاری حتی تشتکی آد بیشه دبیشه
او وان عشیرت را دبیجه گلی عشیرت دبی خودی حسب که حتانی دیوی مبگره قلم مبنویسینه کسی که نکاره بمتشته کی بکه یعنی پریل قارشوی روسا او قهرمانیا دای نشانداینی جوی وتر دولت ترکا ویور زو جاب دا درناخینه ویور نویجه و حاصل خالد بگی دگرن در دست کن د 20 مهیدا دگرن بنچاب د 24 مهیدا دو مانگا اسکر 25 30 اسکر به تبع یوز باشی که دگرن دشینن ساری قامیشه جوی داری د سر ساری قامیشه را دشینن işte حتانی پاتنوس تره لوی داری د آراوی عباس بگی ترکمن دا پرتشتکی بالکش چید و عباس بگ دبیجه خالد بگ وره جوی اوا خو دیو برد حتی از ویا بویژم گاوا خالد بگ به 400 سال عشیرت ایران ناچه استخبارات مصطفی کمال را خبر اتشینه دبیجه ولی 400 سال هاتن tabii tarsız به هفرانه نشونه خالد بگه تمثیلچی خوشانده نشونه مالاوی دا پیر خبردانه دبی خالد بگ بوان را نشوه عجیبا خالد بگ باریکه کی دوی قصه کریه جه فکر خواه عجیبا ده بردای تو جاردن پیراتی کری چه که خالد بگ دینته مبعوث موشه ایلیا سامی ایجاره دشینه جم ایلیا سامی و خالد بگ جیده آروان دا ایپیجه او چید به ایپیجه هاتن نوساندن خالد بگ ویجی قبول ناکه گابا ترنجم عباس بگ دبیجه خالد بگ وره دو جوی سودای برده تو زانی از دکارم کازم قرار بکیر مصطفی کمال قدری مدگرن از خلاص بکم دبیجه یا دبی عباس آقا دبی سر ریام دبی سیب که هنه دبیجه حیدرا هنه دبی حسنا هنه دبی عشیرت من هیه دبی تو میراخ نه که حتی ویچاقی مزدن گرتنی عباس آقا جی را دبیجه خالد بگ ام 4 هبن ام هر چاجی هیو دو ناس دکن ایت گرتی دولت اگه دولت ته نگرتا ولی وان عشیرت سر خود برین خلاص دکرن اما وان عشیرت کس دولت ناده قارشوی خواه وره جوی اوی برده ور حاصل تره پاتنوسی او گوتنی تگو به سه روایتا دبیشن دنوا گل داتی قصیدانه تره یعنی جبونا کو وی خلاص بکن حتی عباس یک آهات بیشت و خالد بگ میزه که تو آقاسا ری هاتنی که تو خودی عشیرتا جبرانی که چند مرول دورته هنی چند دیال درو دوری خواه میزه که ولی کس تخلاص ناکه او طرف ناف سیبکا دنوا و سیبکا دا چوا درباس بیه از وی پرزیدی تکیلی و انا که پر دریج بو او ور حاصل دگرن دبن ترن بیتلیس دگرن عشیرت کس اکیجی خلاص ناکه او روایت چل زیری چل کفچی ondan sonra ev geçti ki dınava gelda berasti tine qesedani ama çıkar raste çıkar ne raste ev belge tenen ha belge tenen ama milletime bu belgeyi milletime قصدان آوان گوتن آوان belgeye em gereka ji milletê xwe îna bikin yani em gava ki gotinê milletê xwe jê ra bibêjin çîrok tu zanî em wî çaxê gereka ew sekvanê Ûris û İngilîz û ew em bi gotina wan devamlî rabin rûninê belê em derbasî kek ziya bibin em werin beşa di diyalê belê ama bejete de beşa yekî da beşa xwe tevî qidan berê kek ziya me te pir da seknandin em de beşa di diya da ez ewha bêjim Oliver belê Diwan belgeyên Rûsa da behsa kîjan girê Kurda tê kirin û di nav wan perçeyên din em bêjin Kurdên Rojhilat ê Îranê û Kurdên Başûr behsa wan jî tê kirin gelo Kurdên Bakur Xalid Beg û hevalên xwe yanî rêxistina îstiqlala Kurdistanê
به وان پرچیان را پیوندی دانینه آنها کو دانی بن جبو چه دانینه دوام بلگه انده به چاوایتین خبردان Belki gerek pas. یک دو گوتن که عبدالباری براسی هجا جنا خلق پیدا او کریه بهرف کریه لی قناعت من و دیروک نویس افتشتی جنا خلق تین بهرف کرن البته که گلک میمه یعنی همی کسی همی دنیای دیروک آخوا بیاوای او کنه لی دیروک نویس و وان اوان الکه تیخن yani eleket yakın pişta diyoruk akadın bilsin. Em gelek evi bizanın. Düdyan de van belgeyen da Halit Bek vaktete girdin. Bu ku evavi peşine girdin. Aşiran bejin kesin aide teşkilatı belgeyi de dinmişti ku ser eleş girdi birine bittisi. Bahsa eleş girdi. Rast ser eleş girdi birine. Bahsa patlu senake yani zanim. Bahsa patlu götürür. O mesela yani edici mesela Hüseyin Paşa'cı, Kur Hüseyin Paşa heye navi belganda heye. Evet yani endam teşkilat yaşıyor. Yani amca rapora heri mühim ku amca konsolosu Rusya Sovyeti Pavlovski ku nivisandiye doğru da bahsa Hüseyin Paşa dike. Hatta mesele ki az bir kazım ev bikim yani gerek mühime hükümete Ankara Gazi Hüseyin Paşa dike. Demek ku detü yüzsüz cabe bikuji. Yani Mustafa Kemal bir direktif edici. Yani mesela ev hayal belge dahi. Abi belge ku en bir desime de yani belge en bir konsolosluğu Rusya Sovyeti Erzurum'u Pavlovski bu kadar rapora kadar bir saniye. Hüseyin Paşa vakti vedgarı hem bir teşkilat yaratıyordu bece hem bir hususi ziyabe yaratıyordu. Yani bece ku eva jimra uha gutuna. Wan agadar ki hatta ev merdiciye Hüseyin Paşa konsolos rapora kadar merteh yazanıyım. Yani ev bu tarihi edbejim yani belge dahi ecbül edbejim. Eğitim mesela damezrandına embejin rehistine istiklali ama o sab basit nizanım kent gündi falan filan çil nizam kent subay damezrandına. Subay kodu devleta Osmanlı da vazifedar bun o Kurd bun. Çilne subayan damezran diye bir teşkilatı. Bele. Hani Ziya Bek, nizanım embejin Kemal Fevzi Bek, nizanım Hüseyin Paşa, nizanım ki Şeyh Abdülkadir, nizanım bir sıra bu endam. Bele. Yani embejin vakti ama basit bahad bikin o şahı embrati kadri Halit Bek'e dişkinin. Halit Bek insana ki durbin bu ya. Khudi embejin ev ya yani durbin dur dit ya Halit Bek. Halit Bek yani avaki basit nizanım evet çavi aşireti kerem rulüne nere? Nana xanedavye jarki xanedavye. İnsana ki xanedavye. Lgori şart u mercen ve deme xanedavye xandine ki bilind xandiye ve deme. Ne tene o xali vizyon bir vizyon az bahs bikim la yani Kürt az bahs bikim hani xale girin gene az naxadım ku em düve da sara qavdın. Yani teşkilat subayan hatta danin. Çilu az bavarım az naxadım rakam az qasid bir amdama çilne subay çilne zabetin Kürt hamu. Em bejin İhsan Nuri Paşa'ya, Rasım'a nizanım, Hurşit'e nizanım, emnaviyan nizanım yani Ali Van ve hatla danin. Pişra be evera, be yüzsüz ya begra Kemal Fevzi begra, o daviye hazar nasıl bir sekandate danin. Yani pişti ku Kürt Tali Cemiyeti belavdı be, teşkilat datne. Haya Kürt Tali Cemiyeti belav nabe, em bejin nizanım ku Kürt Tali Cemiyeti dibettu Persiye belavdı be, oynamini pişra, em bejin Halit Bek evet teşkilata serhabunu datine. Kek ez duvi bahariye danınım. Çinne subaya datne.
belge eko tedi beşa xuda bas. belge Abdülbari. Beşa xuda bas. Edgura belgan daxil. Yani belge de Ruslan nüvisandiye, minne nüvisandiye. Yani konsolosluğu Sovyeti Erzurum'un nüvisandiye. Ev yek. Düdyan gerek belge her tişti Yusuf Ziya Bey Beli. insanaki makul, insanaki evci aynı seviye evda seviye Halid Bey'e de insanaki. Yani o Cardin Kemal Fevzi Bey yani ilk evanda de belgenin Rusan konsolosu vanj embejin vezaratı derbe raşandına ev her şey evun ev her şey liser sahalayla o alakı teşkilata serhabuni be perçedin ra name hene belge anda name hatla yaşandın ev name ketne desiyevi ketne desi konsolosu Sovyeti name evi Halid Beki Sımkura hene name tüda name he yani o nama Halid Beki Şeyh Mahmud Berzenci rahaya yani lur evi xoy ve stratejiya xoy nerine xoy xadin çibkin out yani juanat bejin hatta hazar nasıl bir dünyada dema heri ko Sımku xurta be Sımkura civin çetkin Sımku ve seruki xoy out yani bu onura bikin zanim ve seruki xoy ve seruki manevi out yani hasip bikin hazar nasıl bir dünyada yani dema heri kusumku xurda. Ulur mesela serxabuni mesela rabuni münakaşa dikin. Sumku dibeci ku em geleke peşi İran'e dest vebikin. Devletten Farsi dest vebikin. Yani aynı stratejiya Şeyh Ubeydullah çiye aynı bir tekrar tükedi civin da. Yani sumkura civin çetke. Yani teşkilata serxabuni be sumkura rüknün belge hene belge de hamu hene. İnşallah bir beraber herkes bilir. Lüver kek ziya usabe evana betene bakuna yani her çarperçe Kürdistan'ı vakako böyle yakın Kürdistan'a Suriye uçak ezide Fransız vandana diye ama bizim tür yani bizim vak harekete falan tür hatta biz Fransız yani tam bizim devlet cinayet edanın uçak edi Suriye yani ev Faysal Meysal Kutlinler he evci henani yani zani yani vak devletteki ev tür Rojava Kürdistan'ı yani Sımku gibi hem gereken peşiyle evi dest verirken devleta Farsi jare hem gereken jür dest verirken vakti ku hem jür dest verirken o emi perçeke Kürdistan'ı xalas dikin uçağı Türk Mustafa Kemal aynı bahset Mustafa Kemal uçağı mecburun te ev sınırı ku hem bu Kürdistan'ı kabul dikin te sınırı kabul dikin yani işte Pavlovski kuj vazarat derberat şimdi duvar raporunda duvar raporunda yani evi Halid de dijder keve de avay ki gelek nerim dijder keve dibecek ku nabe dibi em he ne hazırın serhildana ke çekdari zarar ajmara yani düdyan alakime be opozisyona be muhalefeta Türkiye rahiye ve muhalefeta lehembeli Mustafa Kemal em eğer teşebbüsü tüşeki yuha bikin Bavariyan bimetmiş ki soz medane soz dane ku en hindik otonomiye ki yani tabi Mustafa Kemal gibi sozlaya ve hatta dibeci yani em rapor edene ne ku ez berxavet dibecim et tişi ku rapor edene nüvisan dibecim ez derveyi raporan tüşeki nakim hatta Halid Bek Sımkura dibeci ku yani em eğer anha serhildana ki bidene dest bekirin jareki em ne amadane haziriya metünü ev yek adudyan mesoz opozisyona öydaya muhalefeta Mustafa Kemal daya ku em buara o bikin evanci soz medane eğer ku biser bikevin çünkü uçak şer'i Yunan Türkan heye o Türkyanın zamçı yani ev heviye kayek em bizim bevi rabbi Halid Bek yani o ansana ki yani Halid Bek yani bir şer'i Türkan Yunanyan
دنرخينه ونظام حركات الصمك والشيخ محمود حمد بهمرة دنرخينه قراوي قابضة بيجي يعني اجبري از بيجي خالد بك انسانك يعني خوي فيزيون بيه يعني دولبين بيه لا انسانك يوصل بسيط بيزانين براسي يعني از وان رابور انا كو بسيط بيا ندبو سروك رخصتني ابي از اودكم يعني وقت وان رابور دخولم انا حرمتها منك والهمبري زيابك همبري خالد بك كمال فوزي بك البته ki şahsiyet çeki cudaya yani raporda geçip bahs oyuna ekri yani hürmet amın hazar katli bilindirdi yani zanım yani evkat insan durbin yani emne hazırın hareketi edüdyan mesela raporu da Halid Bek çekiden de bir yani gotine Halid Bek ev konsolos em bejin gehine ev merkez akwa Tabi le Kurdistan'ı serihildanı perçe yani il mahalli zarar ajmara. Em geleket bişya ev hareketin serihildanın ev perçe ev nekin yani nedin wan. Em geleket hareketeki çekdari ev bikin yani komplek behemra yani zani. Öcal em bizim mesela İngilizan. Evet yani Halid Bey در راپور اوه دا حالت چند راپور نه تنه راپور اوه دا راپورا امیجن پاولویسکی دا راپورا کنسولوس سوویت اورمیه دا استانبول دا جی خالد بک باوکی اشکره دیچی پیوندیا به انگلیز آرانه او مکتوبا کوی شیخ محمود را دنویسه او دیگه yani تیدا اشکره شیخ محمود را دبیجه Debe geleke bavariyata bir İngilizan nebe. Hatta İngiliz trene debe bavariyata bu Avrupa nebe. Yani şey hadi bece. O yek u cirani meya yek u alikara mebke ye ev bike Sovyete. Yani Halid Bek ve meselede istikrara. Seri haya beni mesela Sovyet'de o eva yani kat eva vinaşki yani. Her vakit en bizim bavariyayı beve bu alikara Sovyet yani. Ve hatta komita İstanbul'e serukatya ve ziyabedike ev despeki da ve embejin dahazin evetken biku em alikarice İngilizan embejin bir İngilizan raubikin pişra Halid Bek pişra wan ikna dike و حمود تلا سر فكره سر فكره خالد بكي حد جاب او ها يعني علاقه بالشيخ محمود راب الصمك وراب وهاكي كده خرتها بيا حتى حضر ناصر بسيان دا وك تمثيل كاري اوي ريخصنا سرخابونا كردستاني و كمال فوزي بك دشينا اوي دشينا ايراني دشينا باستمكو وكو دواوي بمنا يعني ايدي امبي حضر ناصر بسي يدي حاضرية سريهلدانية وقت بس بحاضرية سريهلدانية دكين هم بيجن تشكيلات كمال فوزي بك وتمثيلكار اخوان دشينا ايران دشا باصمكو حتى قنصلوس بيجيكو قنصلوس اورمي دبي اف كاس اسطنبول دركاتية حفتي روجان بيشتك اشتبامن حفتي روش yani hafte ruj demek mutlaka Kemal Fevzi Bey'e da Abdurrahman Beki Botat bini ev şerrak bini da küt bini ev ku endam evine endam eteş belki hattı doktor Fuat ditti belki çubu zanım Fehmi Beki Lici ditti belki yani emni zanı ebtülünü ed vek evdi beşimene yani hafte rujan İstanbul şuna urmiye ne var yani konsolos koyuyor kadar yani ev jbu devamı yol bimine jbu kuydi hatırya o tekrin dişinin dişa sımpu bine sımpu namek dişine nabara sımpu konsolosi Sovyetiye urmida şifre heye bir şifre cevra mektup dişinin sımpu konsoloslar namek bir şifre davet da Kemal Bey dişine bak konsolos demek ki az işe Fransa'da az falan kesim endami komite merkezi dehletine iskara Kurdistan eme o mektuba kosun kujara şu anda da bazı kiriye falan keset bir tarafa akıbı dışı bu konsolos rautya
و حتی آخرتنا خدا کمال فوزی بک او مسئله که گلک گرینگ هست که ام بیجن Yusuf Ziya Bek vakti konsolosu Sovyeti ye evera ye İstanbul'era em bejin peyvendi dadne lur daha da alikariyet ya dibe kutlehün despeki da 50,000 u para u çil hazaci silah tüfek dileme zanim liselve radbet şevi Yusuf Ziya Bek diçet Tiflis'i o Türkiye konsolosu diyecek bu ev emanet de Tiflis'i tespit edebilir. Radbet diçet Tiflis'i konsolosu Rusya Tiflis'i diyecek o yani ev işte rapor yazdıklarım. Ev rapor ede hala edeceğim. Konsolosu Tiflis'i diyecek hayamıcı tişteki yuhattunu yani merkez direktifeki yuhat ne dayamı? Servette Erzurum'u deba Halid Bey'i او خالد بک و ترجمانک به هم را منابع اویداهیه اویرا خورا ترجمانک دبن شخص پیشی دا علاقه خالد بکی خورد گرمن به اویرا خونسلوس را و زیا بک جدگرا با خود دچند زیا بک دیجی که او سوز وها سوز دارمه و از کمت تفسیک و خونسلوس تفسیک گوتیا دیره تفکی وها جمران هاتیه ای از رو میشی دیجی جمرات شگوان هاتیه و شاخه زیا بک دیجی از pazar mühlet dedim. Nabara pazar ujanda geleke hün ere ya ne berseva mebdin. Vakti hün bejin ne alternatife mebdin hene. Yani hesap ki yani teşkilata Serhubra Kurdistan'ı yani avkaz bir plan hareket kek yani emcim bernameye van ahayet beheye. Yani alikarya Ruslan ku biserleket be çiye alternatif vakha embeje evci hayat rapor da evci hayat çünkü çetiyede konsolos debi alternatif medin tredmine ku em eğer ku Rus yani Sovyet embejin vakti ku alikarya med çakan alikarya medin nekin yani pişkiliyor men nekin şahı emi plana khoy dudyan plana be ev bikin yani tatbik bikin evci çiye Emi bir opozisyona bir muhalefata Türkiye'ye ilhamberi Mustafa Kemal darbe bikin. Yani buraya demokratik nizam çıra falan mümkününü. Tini rehaya ku en darbe bikin bu ara. O ev nedir programa en bejin ev da Halid Begida'ya ev de programa muhalefata Mustafa Kemal da yani. Ne ku nerini Halid Begi'ye nerina opozisyona Türkiye'ye Halid Beg bevraya. Yani işte bu gerek evdane. O sımku o nakin işte rojan Halid Bey embecin dilerik o civina bizudyan da embecin dile sımku çek belki mabi rahat bir jara namet içinde be ku yani te tu galet fahm neki az vakti ku dibejim ev hareket vaktini az nabejim ku tu macera peresi yani embejin nerinete ni evin ütopikin hatta gotuna o ütopik yani bu ev yani o deli ev dili sımku hoş kazanı bu ava Şeyh Mahmud Raci namı hane vekri yani işte ku az brasi bejim gerek tiştene belganda ne mümkün ku embejin o bikin yani bu karın hamul ver bin zaman bazı bikin inşallah vakti ku derkevin lekurileri me o diyaloglu simet istifade ke gelek mazın o tabi sıhhat ki hoş yani brasid tiştena halkına berhek kirne jvo diyalog xazi herkesi van tişta berhek kiriyor. Xazi herkesi berhek kiriyor. Masiyame Kurdan nivîsandine. Tabi ya xazi herkesi diyalog katali ava xabili aşiret xabili nivîsandiyor. Yani herkesi ku yürü embecetler radbel haber anca aşiret radbel namçı. بس بحزاران صارن عشيرات ما اداره كنا سيستم عشيرتي بحزاران صارن بحثان صارن ملبياشتنا كاكو ايكو جواك البياشتنا او سيستم بله يعني ام بيجي مدام بقرا نظام حد ما تبونا ما نظام شان عشيرات بيقاتنا فري حتى هذا بحث كذا كي بحث كذا خدي هر كسي دروك عشيره قبل الانسان يا ادي دروك ما بيوا دكه اورتي از یک تشتي داويدات بيجيم em gerek bir evine nifşinu bi avaki serbilindi em karın ku serime bilind bi bejin
hejmara wan kêm jî be bu awayekî akademîk bu awayekî zanistî û lêgerîn lêkolînê dikin ême emrê me derketiya heştiyan êdî ne em ê lêkolîne ne jî ê dîroknivîsê ne lê em geleke şad bin kêfxweş bin ku nûşê nû û dest pêkiriye divan 20 salên dawiyê da û dîroka xwe bi xwe dinivîse êdî em mihtacê ne konsul elbette ki raporê konsolosluğa me mühim in lê ew navê manê ku tiştê konsolosluğa hemû rapor kirine ji em bêjin wezaretê xwe ra ji dewleta xwe ra şandine tiştê rast in dîroknivîs wan baş dizanin baş dikarin elek bikin baş dikarin jî îstîfade bikin û mala wan jî ava ku em bêjin wan tiştekî me tune hala eger em bêjin hareketê serxwebûna Kurdistanê weşanekê wan organekê wan em bêjin merkezî hebiya metkariya em rehettir em bêjin baxibin lê mixabin hezar mixabin ew qas rewşenbîr ew qas hêja ew qas em bêjin qadrên em bêjin pir hêja çawan em bêjin ewek dernexistine yani yekê wek Şêx Mehmûd nizanim çend rojname çend ew derêxistine sim ku rojname derêxistiye bi navê Kurd zanî yani têda meqale nivîsandine ew yani em bêjin mixabin teşkîlata serxwebûna Kurdistanê eger tiştekî wiha bikike mevlû rehettir kariya em bikin belê gelek spas kim tiştî ku gelek spas kim malata ava keko malata ava ve her diyajî wexta dirêj kir kek Ebdulbarî ev neqil Kurd ez ê bipirsim tu bersîv bide piştî ku Xalid Bek birin Bedlîsê Şêx Saîd Efendî li Qol Hesarê bû û dewlet çi jê xwest bi çi derfeta derket û derket çû kir ewilê çû kir Ege delal niha eger gavakî metehkirin be ez dikarim heta nisbê methê Xalid Bekê bikim qe jê re problem tuneyê دو حف لیکورینری علویا هنه یک محمد شریف فراته یکی محمد خالد فراته هر دو جی بسمامی هبن جا عشیرتا خرومه کنه وانا چپکانی تاریخ ترکانه ترک جوان جوان دفتا دگرن وانا دبیجن د معرفت و کمال و ایزت و اوا خالد بگیدا تو دناوا انسان دا کستو نبیه ازی دزانم بابو کالیمه جی برابونه بابو کالیمه به خالد بگی رابونه روا بچوک بیه حتانی چویه بیتلیسی ورد برابونه دوامنی مت حسینای ویکرنه گوتنه ama sadece Met Hüseyin'e hevudu bükün yaşasın padişahım emjuyu peşlatır nikarin herin. Urus eğer gava embevejin Xalid Bekê de 1922 da teze ev xeda mezrandiye Xalid Bek de 1919 da hatta 22 da raketiye em bu çağı aqli Xalid Bekê dilizin tiştê adibe Xalid Bekê به عشیرت به مخالفت ترکارا لویدری دیکلی کی ور مزن دانیه گوتن ام اسلام شوراسی د دیاربکر د 1925 دا چی بکن لسر وی اندام zaten Şeyh Said Rabiye çüye qol hasar sisi mehida Rabiye de sisi çile da Rabiye çüye qır kajvederi çüye qarqa bazar jvederi çüye kani raş jvederi çüye çane jvederi çüye meleka jvederi çüye dara heni gava çüye dara heni 12 meha sıbat edabiye 12 محاسبات اداریه دویدری را مکتوبه که اوه را تشینه دکتر فواد را تشینه دبیجه işte دوramın آقası aha bu ne falan bevan bu ne de bere brevi digret be terellici de fehmi bek terre mezet ke fehmi bek tünet bir wala fehmi bek şu Diyarbakır'ı evji le du terre wis tesadüfen rast hefteni terren cem doktor Fuat
خالد بی اگر گاوا کی های شیخ سعید جری خستنا تونه با ج خالد بی و حوالی وی تونه با مکتوب یکی مینا دکتر فواد را نت شاند دکتر فواد شیخ سعید جید ناوی راویه شیخ سعید جید دنیوه تشتکی دنیه خالد بگی رحمتی پر زیده بیرو بهاریا خواه به اورسا آنیه هاتیه او گوتنه که مجناوا ملت توف کرنه نوساندنه او گشتکی بکورتاسی ده بلگی اورسا ده هنه دناوا ملت مدا چی بیه یا ملت مچویا جم خالد بگی گوتیه خالد بگی رحمتی کاور ناو می امدزانن که تو سروکی می خلاصیا میجی به یک میناته چونکی تو جویدره حتانی ایرانی جویدره حتانی کرکوک و موسلی حتانی بغدای حتانی شامی تیکلیه تهنه تودکاری می خلاص بکی وره امهرن دناوا پنجی ترکادا نمینه امهرن لویدرا خالد بگی رحمتی چه düşünmüş بیاد dedi یک دبیشه خالد بگ یک گوتی بهاریا خواه به اورسا آنیه اما تشنه که حساب نکریه یا اورس 600 سالی کرد لپیشیا وان گلم بونه او کلیسا اورس لقارشوی بسلمانیا کردایه تو چرا قصا بهاریا خواه به اورسا تینیتی ها اورس ذاتن قرار خود دایی جم مصطفى کمال را قرار خود دایی گوتیه از آلیه دید کم حتی او 90,000 انسان اوی ساری قامیشه کشت وی چاقه خالد بگی قاغزمانی بو لاردهانی بو لویدری بو خالد بگ هم جبونا وی 90,000 شهر کرد هم جبونا ام خالد بگ لبدی سبهلن ام شیخ ریویتیا شیخ سعید کو چو ده پیرانه دا درکت او سلاح تقیان ام ورن ای روژا 13 سواته جکرم آخو 13 سباته دا شیخ سعید گابا کیتی شیخ سعید لدر و دوری وی ای پیش انسان سلاحمند هبونه ذاتن دکتر فواد را ایوا خوشاندیه دکتر فواد زیرا گوچه ککو دکتر فواد زیرا گوتیه هر خواه شیره د سیوان دا آرا گنجه و پالوی دا جی کی هیه حتی نی بهار در نکه یعنی گوتنا خالد بگی برا هست نگه وان عرد بگم دارچلو بگم فلان ورد بیشه خالد بگی بوی آوای دلجه دا شیخ سعید دلجه دا گواج دلجه جمال محمد بگی درد که به اسکر خواه گشته که جدور خواه دور دخینه وی چاقه کرم قول آغاسی جیبه را بیه للجه تره نوا بس مامان خواه زر کی لوی دارید سکنه دا حفظه ثبات دا هینا تازه خنوسي او شيخ علي رضا درباس سر خنوسي تبن يعني حتى وي شاغي لجم شيخ سعيد بيا اما نشويه يعني اسكري خو گشتي لوده که او هر سیوانه دوی آردا بریوی شیخ تا هاته جم دبیج امهر مالا ما وی ناشکینینه گاوا لوی داری بیا مصطفی و صالح بی هینه تینه دبیج آرام و شیخلری فلان داری تونه توری ملهر بینیوری تره 12 روا لوی داری سکنه دورا شیخ عبدالرحمن تیوی دگرن تینه ده 8 مهیدا تینه پیرانی لوی داری 4-5 روا سکنه وازده روا نیو روی در بچه به اوی ایدی بچه هر اوی هر گنجی لوی داری اوی در بچه به هر خواه شیره آچق و نت دوی آره دا جندرمتینی دا آروانو جندرما دا ناگوکی چید به او درد کبن تینی کشتنی هنه که تینی گرتنی فلان ور حاصل دیل دگرن شیخ سعید جویداری درد کبه تره گینجی گابا تره گینجی شیخ
طاهر بریوی هجوم سر لجی دکه ذاتن دوی دوری دا او چقاس قضا و گند و او هبونه بخواد تسلیم دبن ایجاره پستخانه وی داره و او وی دشیلینه دبه تره رو ماین داده شیخ سعید دست سر گنجی والی خود تاین دکه قومتان خود تاین دکه شیخ عبلاجی دشینه وارتوی شیخ شریف دشینه الازغی ondan sonra gerek Şeyh Abla bıça Halit Bey bıgırta jüvederi der bıxısta çünkü Şeyh Said dibece seroki bir rexistana hani Halit Bey gerek Halit Bey'i xalas bıkın ama hatta ni çağıji ka kek ziyago rexistin dınava eskere da özellikle aliye vane u serti u Bitlis'e dve dere da dınava vi ordiye da dınava vi wan alaya da ev rexistina kurmanca pırzede çibiye hatta ve hatta gereka beriya duye şerri nasturiya da da haftu şeşi mehida wanu sert bıgırtana ev insanana ama gavaki emdisa dibin bu kurbana nasturiya deşifre dibin rexistini nava me ev giştiki rexistini vaka heca istiklali ev generalana ev subayana ev giştiki deşifre dibin kısmeki wan derevin terin ama giştiki embune bu kurbana nasturiya bune bu kurbana Ermeniya embune bu kurbana milleti başka yani me پر زیده بدله کی مزن دای خالد به رحمتی پر انسانه کی پیشیا خودیه اما دیکلیا ان مزن کو بروسا را کریه نهاتیه ناف گلی خو او که ماسی کی پر مزن بیه خوزلا چر عشیرت چون جناب در به کتاب بچوا zaten Mustafa Kemal netiج نالی حساب عرضه کبن داری چلوجی پل بگیرن جوی قاسه گرکا بچوا نوا گلی خواه به گلی خواه را با اما نتیجه هانی باتا سریجی مسر سری خواه سر چابی خواه قبول دکر اما جوی وقتی ام بفتلن سر شیخ سعید جاردنی ها شیخ سعید ام دبن تینن خالد بگ لبلی ها شیخ سعید کال ج دیاربکر ودگره لید خطی شیخ شریف ج الازغتی دلیوان هبیه د جباخچوری دا هر دو هز بگی جن هف و لی بخینن ama ordiya ku jil Diyarbakır daya pey Şeyh Said ordiya je Elazığ daya pey Şeyh Şerif le hene teni cemhe ev gava ki heze xwatkin yek idi nahil Şeyh Şerif u Şeyh Said werin cemhe Şeyh Şerif u yado beri xwedin aliye geriye duvederi da terin gerilla savaşi idi evi bikin o heneki ev ordiye li hev dixinin Şeyh Said fira xwe xilas dike تل آلیه سولاخا شیخ عبلا جیوی چاقی وارتو دست برده تل ویداری لگوند ایغی که راست هفتینی لویداری راست هفتینی تینی ترن بون تینی ترن او عراق اوناخ جیرات بینی گوندی سری دشتیه نابی سری وی نخواهی نابیش بیرامه چون بونگلا نابی اویه تینه وی داری مکتوبا جا عشیرت کردارا دشینن جا شیغلر و جا بگدر را دشینن قاصد جا اوی را دشینن جا حجی موسا بگ را دشینن حجی موسا بگ تونه بیا نوح بگ دبی جا هره دبی جا مره حشته شاری بشینن دبی ام ازی insana tov dikim em belki bavê neset bîtisî em xalit peyê xilas bikin wî çaxê gavakî tenê wê derê قاصد ج بیتیسی وید گرل جم نوح بگی تینی اوی تینی آرا قناخی او نابی چیه یا سری بی بنخواه گندی سری دشتا موشی لوی داری بین باشی قاسم دبی جا یا دبی نوحو انسانه کی جاهلی به چار پرای دبی من آقاسا درسا تعلیم اسکری دیه دبی جا پرا سلخی آم مراد حتانی
نورشین دبی ان آزندن 300,000 اسکری ترکیه ام چروی دشتهان تر کی خلاص کن تر خود گین بیتیسی دبی ارندی او د پرا عبدالرحمن پاشا را هرن د خود بگینن حسنا دو دری را د چای سید را بابیج سر بیتیسی بلکی ام بیتیسی بگیرن ور حاصل ور د کنتینی وارتوی درباسی پرا عبدالرحمن دا ناچن ترن تینی پیشید به اسکرا پرگرتیه 4-5 کیلومتر دوری پره ترن حتانی آلیه ملهملیه آرا برانلخی و وارتوی لویدری شیغلر و بگلری آلیه وی دشته برانلخی وان درا تین پیشیا وان اولاد خینن محمد خلیلی خطوط بیجه ام باجونه دبی ام وانا لپیشیا خواه پایمال بکن ام هرن ذاتن ور بکرانا چار حب تفن بردانه او بلکای ویداری و شیغلر و آغلر ویداری دروین دچون او چون دگیشتن حسنا شیخ سعید رحمتی دبیجه اگر لسر ریامه دبی موری کشی تف بگره گره که اموی موریه نکوشن حسب مپیلی نکن ها işte madem ki tepel muriya net kri jare te şema aqasa sarda bu duy xwe to digeriyayı yani envan kurd van tiştana ne ki kabul nakin tabii Şeyh Said insane ki pır mezene ama geko kemasi insan be kemasi xwen gerek meru em kemasi hevudu bevijin van kemasiyan ne bana zaten xeteri çiğned bu helveşandın çiğned bu Eko ev dibin evana dibin şirove yani vazifa diroknas diroke beje çi desteği danevi beje ha ev ya bejin şirove ki yeki dineci şirove ki bindike Geko çünkü em dınava bir hareket ede babu kaleme mezun bune ev dibêjin eğer gava ki Şeyh Said lewederi Kerem Muhammed Halili Xatu hücume nava avê kir got bisekine em van bilikana van şêxler û van axlera em giştikî bidin pêşiya xwe bire ew birevin em herin bigîjin Hesena lewederî herin ser Bitlisê eger wer bikirana ew bi ser ketana ama wer nekirin vegeriyan gava hatin li pira Abdurrahman Paşa Qasım û eqrebayê xwe pêşiya hespê wî girtin Şeyh Said teslîmê eskera û kirin zaten ew hevlingê hebûn nefsa ew Şeyh Said hevlingê hebûn ew bacanagê hebû dibûn bacanagê berê bacanagê hebû îdî ew lewederî Şeyh Said digirin Şeyh Said dibin terin vartoyê li vartoyê îfade wî digirin qederê heftekî disekine o di ser qarlî û ovê ra digirin dibin terin Diyarbekirê mêzeke di vê dera da du xalê pir önemlî hene yek Xalet Bey'in rahmetli di ser eşîreta Sîbka ra Heydera ra Hesena ra digirin dibin terin aslında devlet aşireta test dike çıkas dikarin xwedî bikin çıka xwediyê xwe derdikevin çıka xwediyê rêxistinê xwe û serokê xwe derdikevin devlet viya test dike kes xwediyê Xalit Bey'ê dernakeve devlet dura Şeyh Said test dike ji vartoyê ji qarlî ovê waka axler û begler û eşîretê namdar hebe di gêncê ra ew rêya ku tê da çûye hetanî Diyarbekirê di wê derê ra dibe tere Diyarbekirê dîsa kesekî dêk nake ji eskera ra nabêje serê sola texare digirin dibin terin Vana giştikî kêmasîne em gere vana ji hev ra bibêjin devletekî kekê ew dibêje xala wî ya duda hebge rast e muhalefet çünkü
گوتن ام گرکا ده حزیران دا اسلام شوراتی توف بکن تبی رحمتلی بری زمان سعید نورسی ده 1924 دا ارزورم تبی خالد بگی تبی شیخ سعید هاتنه جوین توف کرنه گوتن ام حرکت جا آلیه وانه دا جا آلیه سرت دا دست پید کن آزادی اما ام بریا که هینا می حرکت دست پید نکریه ام به محالفت ترکارا ام وی تکلیه هانه چکن اسلام شوراسی کی دار خینن یا وی شاقا خالد بگی دگرن 407 علمای ترکا جقونیا و جماراشی دگرن دکن واگون دبن ترن آنقره دخنقینن وی روی یکی جمرا گو ولی نزانم استاسیون حتانی سامان پازاری گشتی کی دار آقای جیده و کرنه او 400 حبی اوانا گشتی کی دامزراندنه اوا گم محالفت ترکا بیه اوا گشتی کی تکلیا وان بخالد بیه راه بیه سعید نورسی راه بیه به شیخ سعید راه بیه وانا گشتی کی ملت مد بینه اوا تاریه كاك عبد الباري برنامج ملفر قديا ساعت كوني بما تام ساعت كوني بقديا شخود دار زاندنا الشيخ سعيد افندي وهبالي نوي نا مجارمه او دبيش دا امي برنامج بوي رنجي تشيكن از دخوازم هما جنابته لفري گوتنين خوي داوي بيجه گوتن من داوی خوازل خالد بگه رحمتی به وی 400 سالی را بچیا خوازل گاوا کی به 400 سالی را نچو به کرم قول آغاسی جی را بلای آب خورا مکتوب شانده بو گوتنا کرم قول آغاسی بکرا daha زیده کرم قول آغاسی دگرد وید برد چو نابا گل و خوازل جی خیرا میره میزانا شیخ سعید پر زیده نگوتا ام هما موریه سر ریامشی اموانا نا پلچقینن تو هم انسانه کی دینداری بهارمندی تو هم جبونا آزادیا ملته کی درکتی تو هم جناهلی اوچه بکا گره تسلیم نبا گره کا جوی داره و نگریا مادم کی چوبو حتانی مل هملی گره بخبر وی دور خواه 300 سالی تبی محمد خلیل خطوب بکرا لا آبا مراد بکتانا درباس عالی سیدا ببانا بچوانا ناب حسنا جوی دریش بچوانا ناب خویت یا خالد بگی خلاص بکرانا سروکی وی ریخستنا هانی او بو اما مال صرف نکرن داویجی خودت آلا تقصیرات وانا اف بکه میجی خلاص بکه گلک سپاس مالا تاوا هر هبی بله ککسیا گوتنه تی داوی ولاد قلت لهم لا داوي خاطب سربي دقق يعني دنا پر mühim ecber bu gerek mühim ecberi yani gerek beri her tişti gerek dirok nüvis او بك يعني الشيخ سعيد شما دوي جفستانا صار وصرمايه سرحيدا جخلسي دركت شو يعني ام mühim yani ام gerek mühim او يك عاد ديار قناعتهم حرکت الشيخ سعيد حرکتی سپونتانه نه بگین سپونتانه بخواد چی بگه yani زنی ifade الشيخ سعيد دفندی محکمه داجی اوا yani gelek bir min ejber subay berabu mikelle ricaje ki nizam çiğ ki le xoya ku Türkan şu bir plan kirine yani provokasyona zani yani bu vakte kadar vakte kadar yutur o ders yapıke isyan yani kesin embejin yeku teşkilata sarhabune da evun yani embejin de derece mesuliyeti dane vakti Doktor Fuat vakti vaki Ali Talip Bey Şeyh Said Efendi ikaz dikin yani bir vaktaki vahada tuhati falan و isyan vakti ku Şeyh Said Efendi dişeser evet dişeser Diyarbakır'ydı çünkü vakti ku baş ve gelir dedi her der sarı herkes tavşu da da silah da xan rabu yazanım و ten fehmi bekeli yani evdi dök avun yani belgene yekte fehmi bekeli cerat becik ku Şeyh Said meşka Diyarbakır
گوتنا فهمی بگیلیجه مشهور هست دبی و این روزا راش دبیجه دانی yani hamyan ev hatına Şeyh Said de cida ne ditine yani da gudra min adavi eve و از gelek spas dikim mala ava serkeflet xadim gelek savi ez jî beriya ku bername bigirim ez çarînekî ji helbesta cegerxwîn şehnama şehîdan ku li ser şehîdên serildana 1925 nivîsandiye ez ê çarînekî jê bixwînim dixwazim ey dilo jaro biçakî here mêrên welatê me tirakî bibêje ey şehîdê dîn û millet bese rabin serê roja me derket belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernama xwe ez ji her du mêvanê xwe ra jî gelek spas dikim ji bo ku beşdarî bernama me bûn û me neşkênandin hêvî dikim ku hûn berhemên nû biafirînin û ez ji bo temaşevanan jî dîsa spasiyê xwe pêşkêş dikim ji hevalên xwe teknîker ra jî dibêjim her bijîn mala we ava gelek spas şev baş selam û hürmet selam baş